Paraking kapasalamatan dari June and Espilasatin and family. Paraking malagwang kapaldanan dari Jim Catalina, Ariela Iris Lynn Harvey. Paraking makapasubaling kapagnasan dari Wilmer Likop, Josefina G. Lissing, Maria Ethel Balatbat. Paraking kaladwa dari Leticia Lopez Pangilinan, Mariel Miranda, Mariluz Samson, Amelia Espinosa, Jerry Dimla, Jeremiah Nicolas, Nicasio Macatuno, Benjamin Dizon Sr., Francisco Dizon, Dionisio and Nila Gosum, Siriaco Jr. and Elisa Sanchez, Federico Manuyag Sr., Ledisma Manuyag, Antonio Cubacob, Pasencia Macatuno, Christian Lalik, Caroline S. Suba, Valerina and Solomon Miranda, Ricardo and Alicia Carion, at Ding Maldang Kaladwa.
pasibayo po mayap agat panam. Kapatad, makatipon tangi ni, kedi ban pagmasusya, kamben sablang kataymukiman, ing mismong taulimbengi, ning ginutang Eso Kristo. Keti kinyato, kingkeyang pangatao, at mabielaman. Kabang pagmasusyan de ing Paswa, o pamaglipat ding Hudyo, binyene kaya katamo, ing kabanal-banalan as sakramento, ning kayang katawan at gaya. Bilang epektibong tanda, ing bayo at alangagang kasunduan. Tinatag na ing banal a pamagpari, banganap king epektibo ng pangaadyo, ang gaking kawakasan ning panahon. Ban ipakit, nung no antiganap, ing kayang lugod, binyene kaya katamo ing bayong kautusan, ning lugod, pamikakapatad, at anting metong atanda, king ing lugod, mangailangan kasuyuan. Bebane ing kayang sarili, banwasa no bitis, ding kayang apostol, apaing gulot kaya, pilan mong oras, kaybat naniti. Antimo, ing sinabi ng makapauna.
King lagyan ng ipa, ampon ng anak, ampon ng banal espiritu, Amen. ingginuman tabay ake kayo. At kaya ka antimurin. Kaniting misa ni nga puna ning ginu, umpisan na laring at dong peka banal diling aldo, kilog ning pabanwa, triduo ning Paskwa, ing pamaylasa, kamatayan, pangakutkut, at pangasubli ng mebya ning ginu. Kaniting misa ni nga puna ning ginu, ing mumunang estasyon ning kayang dalan ning krus, gaganakan taya ing ritong makapauna, at pekumpisaning pamigaganaka, king pamagdawon ng sarili, paulining lugod na kay katamo. Itiing katawan ko amidawon para kay kayo. Itiing daya ko amibubu para kay kayo. Daptan nyo iti, antimong kapigaganakan kanako. Ketitaya naman gaganakan ng kautusan ng lugod, mandatum, inyaawasan tayang Monday, Thursday. Mikakalugod kayo, antimo no makananura kayong liguran. Ingrito ning pamanos betis, wagana ning pamanupad kaniting kautusan ning lugod. Ing ginuya mismo ing babye alimbawa. Daptan nyo ing depatan ko, ikayuman sukat kayong mipapanos betis, metong at metong, nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit, karing kapara yung tao. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, at keti makatipon ban makisulo king pamangan, ating kaning bugtong mong anak, ban ang ipakilaling lugod na ke kami. Pigkalubne et iti ke kami niyang umeneng mate, at inutos na ke kaming pagmasusyan miya anting bayo at alanganggang sakripisyo. Ipaniga po mi, king kaniting Eucharistia, at tuklasan ming kaganapan na ning lugod at biye. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Ing Ginu sinabi na kari Moises at Aaron, king Ehipto, ing bulan ay ti, ya ing ituring yung mumunang diling bulan, king Banwa. Sabyan yu, king kabilugan abalen ning Israel, king kapulong aldo ning bulan na iti, ing balang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawan na. Metong biserong tupa, para king pibale-bale na. Nung ing pamilya, tutuyang malati para gisanan neng kanan, ing pamilyang iti, sukat siyang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-bale na. Agpang king payintulot na ning bilang daring taong mangan kaniti. Pakibalak yu itangagyo ng kanan, ning sikakatawo, king pamamili yu, king metong ay animal. Kailangan metong yang animal aalang dungis, lalaki ya, at pabanwa pamo tuwa. Malyari yang mayakwa iti karing tupa, o kaya karing kambing. Sesenyo lareti, angga king kabilugan, at kalabing apat ng aldo ning bulan. King Aldoita, ing kabilugan na pamitipon ning balen ng Israel, paten na lareti, poteng umeneng matikop, ing silim. Kuanan ing aliwa king dayara, at ikaskasyo, karing mingat bang amba, at king babo ring pasbul, ding bale, anunuya mapangan. King benging ita, kananyu ing karnelang dinerang king api, kananyu kambening tinate, aepe pagalsa, at kambering mga payit agule. Makanyan yang kanan, makabigkas kayo awakan, makasulod kayong sandalyas, at magtalan tukod. Pamiraplan yang kanan, metong yang parangal king pamaglagpos ning Ginu. King benging ita, lumibot ko king kabilugan alabwad Ehipto, at paten ko la ring sablang pangane ning labwad ning Ehipto. Maging karing tawo, maging karing animal, at ipagpako ing parusa karing sablang Diyos ning Ehipto. Ako ing Gino.
Ing daya, yang maging palatandanan, karing pi bale-bale, at tutok na nganyo. Potang akit ko ing daya, lagpusan da kayo, at akabyusan nyo, ing mapanyirang salot, potang parusan ke, ing labwad ning Ehipto. Ing aldo iti, aldo yang sukat e makalingwan, at sukat siyang pagmasosyan, antimong fiestang parangal, king Gino. Karing sablang dayi, kay batyo, maging metong yang aldo, kapag masosyan. Iti, metong yang kautusan, asukat mipanaral, kabang kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nanu ing ayablas ko, Ginoo, parating sablang mayap adepat na kanako. Midawan kami, king kalis ning kaligtasan, at maus ko, king lagyo ning Ginoo. Ing kamatayan ding tapat kaya, binang maulaga king Ginoo. Ginoo, ako ing alipan mo ko, uling iindu ko, alipan miya naman. Kaya ka, bidawan kami, sakripisyo ning kapasalamatan, at maus ko, king lagyo ning Ginoo. Lumakad ko, king arapan ning Ginoo, king labwad, daring mabiye. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karin Corinto. Kapatid, pablasang ing tinggap ko king Ginoo, at binye ko naman kaya kayo. Antikeni, king ing Ginong Jesus,
Kanita muring benging mi panganyayaya, di ng putyang tinapi, at te pasalamata ni ing Diyos, at te mirasone, at nga nang sinabi, itiya ing katawan ko, amidawan para kay kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ni ing kalis, at nga nang sinabi, ing kalis sa iti, yaing bayong tipan, ami patibayan king daya ko, balang ukdong minum kayo kaniti, dapat yu bilang kapigaganakan kanako. Uli nito, balang okdong mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis, ipapasyag yu ing kamatayan ng Ginoo, angga king panyatang na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo manatili ake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpaan kang sanwan. Bisperano kanito ning fiesta ning Pasko. At Jesus, balo na, king miras na ing oras ning paglakona, king yatong iti, at muntane, king ipa. Liguran na la kapinanman, ding kayaketi king yato, at ngeni liguran na lang Jesus, ding alagad, king ngapunan, ing diablo, ikwana ng atanam, king puso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kaya.
Balo ng Jesus, kingingi pa, penibala na ing sabla, karing gamat, karing kayang gamat, at kidya ibatiya king Dios. At ngeni, magbalik ni king Dios. Inyame koya king luklukana, likas ni ing tunikana, kinangwayang tuwalya, sa kane bebat kingawa kana. Kaybat, mitugtog yang danom king metong apalanggana, sa kanala pigmulan inos abitis, dingalagad na. Pinulis nala king tuwalyang makababat, kingawa kana. Miras siya kang Simon Pedro, at iti nga na kaya, Ginoo, ika ing manos, karing bitis ko. Jesus ganang may kibat kaya, ing gagawan ko emo pabalo king penandit ay ti, dapot bandang tawli, atalastas mumurin. Kapilan man nanang Pedro, mula maliaring wasan ding bitis ko. Jesus nga na kaya, nung ngera kawasan na bitis, eka mikadake kanako. Nung makanyan Ginoo nga ng Simon Pedro, mo ring bitis ko, nune patina gamat ko, ampon buntok ko, wasan mo. Jesus nga na, ing medilo na, kailangan wasan, subali karing bitis na, uling malinis ne kabilugan akatawan. Ikayo malinis na kayo, dapot ikayungan. Balo na nung nino ing mga nyaya kaya, inya sinabi na, dapot ikayungan malinis na kayo. Inyang awos na nalangan bitis at pasibayo, sinulod ing tunikana, migbalik ya, king luklukana, king lamesa. Aintindyan yu, ing depatan ko, kaya kayo, nga nang sinabi, ikayo awsan yu kung talaturo ampon Ginoo, at usto ing sasabihan yu, uling ako makanyan kupin. Nung ako, aginu ampon talaturo, inos kula ring bitisyo. Ikayuman, sukat kayong mipapanos bitis. Metong at metong. Ako, dininanda kayong alimbawa, ban kanita, ikayuman, tularan niyo, ing depatan ko, kaya kayo. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Pasibayo po, maya pagat panapon kay Kongan. Kumusta kayo po? Linubtan na po king maulaga at banal na panahon ning ausentamong Paschal Triduum. But mind you, ning kakatamong kapag masusyan ngeni, it is not only one day. Kaya mo kabud mayayari ing misa kanitingal doini because it will continue on ang kaketang Easter Vigil. So this is considered to be one Mass. Starting today,
Itang Monday, Thursday, hanggang itang Saturday evening, para kitang kikatamong Easter Vigil. Nya tuloy-tuloy ya pwede na po. Nung atyo kayo po ngeni, tinagon kayo, king kikatamong misa, para king tawling apunan, pamanospitis, sana po, pati bukas, hanggang naging Sabado, Easter Vigil, you are still here present. Uling metong yamong misa ita, one story. The story of love. The greatest story, love story ever told. Uling keni, papasyag na itang lugod na ningib pa, mi pasyag kapamilatana ning ginutamong Heso Kristo, king kayang taulingapunan, king kayang pangapako king krus, at makanyan mo naman king kayang pamanyubling mebye. So sana po maging faithful tamu at maging committed karating kaya katamong kapag masusyan areti. So today is Holy Thursday na po. At metong po karing highlights na abangan tamu potang daratanging Huwebes Santo right after the homily yapening pamanos bitis, the washing of the feet. But there's something very strange. Hanggang potang pakiramdaman tayong kikatamong gospel nandin. Before Jesus washed the disciples' feet, at niya pa mong gewang metungapage na pangkanariwan. And what is that? Yapin itang likas itang kayang panluwal at tuniko, itang outer garment. Pwede mo na masabihan na balabal niya po. And I think, ating nga pong malala makabaldugan, itang pamaglupas na, kitang kayang outer garment ay ni. Because a garment, ing imalan, meto yung simbolo na ning upaya. It is a symbol of authority. At itang inner garment naman, it is a symbol of necessity. Wari po, karanasan tamo mo naman, maliban kitang kikatamong panlub, susulod, at tamo namang panluwal. So, when Jesus lipas na ining kayang panluwal ay malalay ni, buri nasabyan, tinggal niya naman ing kayang upaya, ing kayang sikanan, ing kayang kabiasnan. Pota pong mamwat kayong mabayat-abage, sabihan tamong balikbayan box. Palagay yun nung makabarong Tagalog kayo, maka-formal kayong susulod, buatye, itang balikbayan box ita. O kaya, nung makasaya ka, manulak ka namang kotse, nung sakasakaling tinok ng ya, king libutad na ning dalan at tinirik ya, nanong gawan mo, lakome pa, miblas ka pa mo, manyulid ka pa sigurong t-shirt, bangka nita, yung marinatan, itang kekang formal na susulod, uling, nung oiting kekang susulod, you will feel awkward. Bala mo, yung makabage. You have to let go of that garment first. Lubasan me pa mo. At nung mamuat kang marugular refrigerator, pakasanting-santing mo pa mo wari, ingke kang susulod me po. O yan po yung gawa na ng ginutamong Heso Kristo. Likas na ingkayang outer garment, uling makasadyane. Makasadyaning magobra para kingip pa. Bangka nita, gawana, daptana, ikaburyana, ni nga pong Ginoo. Now, nung likas na ingkayang garment, ingkayang authority, it means
ating pang mas matas at mas maulaga. Ating pang mas matas at mas maulaga. There is more important than being number one. Ikatamo po potang makapiplestang masalese, no? Potang lawentala ring congressman, potang atulaking session, potang pupulong la. They are so formal, dignified looking. Lupa lang edukado, lupa lang matas peg-aralan ne po. But there is more than that. There is more to number one. At nano ita, yapining lugod. It is love. To be loving is more important than being number one. Ngayon yung pong panahon tamo, di ba? You aspire for the highest position. Huling tatangalan ka. Bibili ka king pedestal. And you become a celebrity. And people come to you, magpa-picture taking, kasi you are someone. At po tangakit ding picture mo, kayabe ka, kayabe anak ka. You can even be proud. Kapag pa-picture ko, kang makanyan. Ale? Pag maragol tamo ita, puta kasing number one tamo kaluguran kong kapatad, ating tendency na dagol tamo buntok. Maging mayabang tamo. At potang maging mayabang tamo, kingarap da ring aliwang tao, pikakasaman da katamo mo naman. Mekad, pitatakutan da katamo naman. At pwede tamo namang maging malaram, mapanabuso, maging korap, abuswan, itang upayang mi pagkaludke ka. Pero my dear brothers and sisters, at the end of the day, ingkutang ning akong Ginoo, nung sakasakali mang maraptamo man kaya, it is not about our achievements. Nung makanan mong bilos ing biye mo, king pamanyaw, king pamaglugod, king kasuywan. Dakala rin nga kita mo na mga santing susulod na po, dignified looking. But the question is, are they really rendering genuine service to other people, or they simply show off, magpakitang gilas, pakitang tao muing karelang gagawan, but there's no sincerity in what they do. O ito yung kailangang lubasan, o ito yung kailangang ilako, king kikatamong pangatao niya po. Impong susulod na ning neto nga teacher, for example, o kaya, mismo uling panahon na ning graduation na naman niya po. Ding estudyanteng mag-graduate, ating lang susulod toga. Ale? Toga. At potang makatoga ka, bala mo ting ni dagdag ka. There is honor. May kadanggang ka rin togang susulod tamo. We can identify no makananya katas pegaralan ining tao ni. Ay ni bachelor's degree, ay ni MA degree, ay ni doctorate degree. Depende. Itang klaseng togang susulod. So karin pa mo, mahiyakit na. Nung nanong klaseng achievement, nung nanong klaseng apakyabutan tana, kingkikatamong career, kingkikatamong pamag-aral, or posisyon. King gobyerno yaman, layo nyo pong king Supreme Court niya po, ating la namang particular susulod, dening kikatamong abogado niya po, king Supreme Court niya po, potang ating kang academic gown, muli na sabihan, yung tao ngayon ni dagdagan niya balo. At ding tao, mitas la respeto karela. Yapin din nga liwa, patsiyang mata sa pegaralan, matitreten la. Dening mababa. Dening alang makaing pegaralan niya po. You will gain respect. Lalo na nung may-graduate kang with flying honors, kay ba't may pasar ka pa ka ring board exams, about that is an added decoration, kang accomplishment niya po. And you will always have that confidence na gusto ko kasi may gaharal ko.
Yako yung pakiramdaman nyo. Kasi yako mo'y mikibalo. You are always correct. Pero tandaan nyo, kaluguran kong kapatid, there is something more. Ating pang mas migit kanita. More important than having knowledge. And what is that? It is being loving. Potang malugod ka, biyasa kang magmalasakit ka rin aliwa, tututo ka, kingke kang commitment, mo pakitang tao niya po. Tandaan nyo, yung pamaging usto, nung alang lugod, it is simply kayabangnan. Kayabangnan. Nakadala ning pamaging usto mo, na maging kang mayabang king langit, nung alang lugod. Love should always be present. Nano kaya yung sinabi daring apostoles kay ba't ng inhospitis Jesus ne po? Because later on, ikatamo po, we will try to reenact itang pamanos ng bitis Jesus karing kayang apostles. Just imagine yourself being one of the apostles. Naning kaya kayong panamdaman, nunging kaya kayong maestro, na kaya kayong tatangalan, yung mismo, ing siklod, king kaya kayong arapan, ban kanita, wasan, din kaya kayong mga bulok, mga rinat, mga dusing, at mayalikabuk, at talampakan ne po. Yapin po'y Pedro, nung lawen niyo, bala mo, mikakulo yan, Ginoo, tutupin, nawasan yung bitis ko. Because they did not expect that. That Jesus, their master, is going to do that great service to them, nepo. Apalyaring sasabihan da ri Pedro, salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo, uling, at least may preskwan na rin ka na akong bitis. May linis la, ale? Pero yung pakibat na pong Jesus, tandaan nyo, ay na naman sabyang welcome. Wari po at ang sabyang tamong thank you. Yung daramdaman tamong response is, welcome. And I don't think, o iting sinabi ng Jesus ne po, yung pakibat ng Jesus, adi welcome. Nune, apusan yuko. Imitate me. Nung magpasalamat ka, kay ba't ika mismo, mo pakyapusan inggewa ng mayap ning taong pasalamatan mo, that means fake. Fake yung pasalamat itane po. It is a fake expression of gratitude. Imitation. Pakyapusan me. Gawan mo naman. And imitation is a sincere form of gratitude. Sana'y tanam tamo po king kaisipan tamo yan. Imitation is more important than thank you. Masaguli mong sasabing thank you. Pero po tanggawan mo na, karin na may kamaragul at diferensya. Nung makananong linubas ko, ingimalan ko, makanyan mo naman, inggawan nyo. Maglubas kayo naman. Ilubas. Ingnan naman kakapitan niyang makayatong upaya. O yan yung kaya katamong lalako. Ning kaya po mahilig tamong pikaylian-kaylian, ding kamal yan, daring aliwang taon niya po. Pituya-tuya tala, pagsisti tala. Ing bulit tamong akakit, itang maling na tsukarela. Because we want to prove ourselves to them that we are good, that we are better than them. Ikatamu mo ing usto. Now, if that is your attitude, no karing lugod kanita ne po. Salamat tamo mo salamat, pero no karin ing lugod. Potang mako-concretize, like when we extend our help
our services, especially to the less fortunate ones. Kalupan na ninggewa ng Yesus, tinipaya, mekibabadiya, mikiabiya, mekisuluya, karending pakakalulu, karing mangailangan. And that is genuine service without counting the cost niya po. Balwan niyo po, kaugalyan dareng Hudyo kanitang minunang panahon, especially potang atin lapong bisita. Pota pong daratang ning ka-fiesta na ning pamaglagpusit ang ausandang Passover. Siyempre atin lanang pong bisita rin, makifamiesta lanaman. At kitang mismong arap din karelang bale, atin lang banga-banga ka rin nating danom. At potang ating daratang nga bisita, ilang mismo kung walang tabo siguro, at saka wasan din karelang bitis. Waling kanitang minunang panon. Talagang malikabok, gagabon po. At lalong-lalo na, nung maglakbera ka rin, maglakad ka mo, talagang dikit ingalikabok karikya katamong bitis. Nyapin, ating makasadyang danum, king arapan daring, pibale-bale daring Hudyo. Nyapot ang bayo ka lungob kimbale, manos ka pamong bitis. At nung VIP ka, ating ka namang special treatment. Uling ding manos king bitis mo, aliway ka. Ing mismong mikibale, pwede yang patubod ka rin kayang alipin, ka rin kayang ipos at ilaring manos king bitis. But never na ing mikibandiking bale, ing manos king bitis na ning bisita. But in our gospel, Jesus ne po, He is the master. He is actually the owner. But He preferred Himself to stoop down, to kneel down. And this is something revolutionary, very radical, na pangkaraniwan, akit king neto nga maestro, nagawa na itang bagay na makarine, karingaliwang tao. Ang tinanamang tinuring alipan ing kayang sarili, king arap da rin kayang alagad. Yapin ing mandato na, ni nga pong Ginoo ne po, yapin itang, nung makanano da kayong inospitis, wasan nyo lanawang bitis, ding aliwa. Nung makanano da kayong liguran, makanyan, kayo namang lugod, karing kapara yung tao. That is the mandate. Yapin po ako siyang tayong Monday, Thursday, but checking Latin word, mandatum. Brisigyan, kautusan, commandment. Love one another as I have loved you. Mi papanos kayong bitis, ne po. Alang kwenta, ing Huwebes Santo, nung taya tularan, ing sasabyan ng pamanos bitis, ning ginutamong Hesukristo. Well, not literally. Naman kailangan na lapitan talang tunggal-tunggal at kumatamong danum at saka lawasan tunggal-tunggal ne po. Ing pamanos bitis, it means kasuyuan. It means service. Bibigyan mo yung sarili mo, karela. And that is how it is related to the Eucharist ne po. King banal a misa. Uling king banal a misa, ing Ginoo bibigyan ang kayang sarili, ing kayang katawad ang pong daya kay katamu, whole, buong buo, ganap, surrendering Himself totally to us, outpouring of His love to each and every one of us. Makanya po katindi, ing lugod na ding apong Ginoo kay katamu. At sana po kaniting panahon na ding Paschal Triduum, o yan ang kay katamong pigunaman. It is all about God's love story, the greatest story, love story ever told. Nga sana po, di tak mong kapibabatan ne po. Sana, sagsagta mo. Seryosoan tayo. Nam naman pala dening days areni, maulagang aldong areni. At akit tamo, panamdaman tamo king kaya katamong sarili, how we are really being loved by God. And that sana yamo namang tumulak, subong kay katamo, banluguran,
ding kikatang kaparang tao. Amen. King mitmong katahimikan, saksyan tayo po, ing pamanos bitis.
Wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Bandang tauli mo rin at alastasyo.
Talakad tamo po. Kakaluguran, mipnong kababantamong manalangin ngeni, para ka rin katamong pamangailangan at ding pamangailangan ning mabilog gayato. Nga tamong manalangin, Ginoo, mikakalugod ke sana, antimonong makananumuking liguran. Ginoo, mikakalugod ke sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka rin sablang Kristiyano, manano na sanang inlugod da, king metong at metong, maging mayayakit siyang tanda, ning mabiyen ang pangaatyo, at pamanantabi ang Kristo, ketingin yato, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, mikakalugod ke sana, antimonong makananumuking liguran. Para karing sablang pari, paratila sanang manatiling tapat, king karelang pangaparing kasuywan, at makaapostol a pamagmalasakit, king sablarang dapat, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, mikakalugod ke sana, antimonong makananumuking liguran. Para karing pamuntok ding sablang bansa, pag malasakitan da sanang apawi, ing danop, ama kamate milyon-milyong tao, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, mikakalugod ke sana, antimonong makananumuking liguran. Para kaya katamong makatipon keti ngeni, maralas ang pong karapat dapat tamo sanang makirake, king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, ban kanita, pasubyana katamong mie, king taulingaldo, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, mikakalugod ke sana, antimonong makananumuking liguran. Ginoo, pepakit mo inggan na palugod para kaya kami, apakyapusan mi saning kekang alimbawa, king pamaglugod mi keka, at king pamaglugod mi king metong at metong, antimonong makananumuking liguran, ika mabibiyet magari, manggaman king alanganga. Amen. Manatili tamo pong makatalakad, gampanan taya po ngeni impamagpresenta, karing banal alaro, ning katekomino, masakit ang po ing krisma, king kakatamong parokya. Reting banal alaro, may konsegrala, kanitang misa, ning banal alaro, king katedral metropolitana, ning San Fernando, magamit la po reting laro, karing sakramentos, ning pisamban.
inglaro para karing katekunemo. Manano na sanang dimilanyan kaniting laro, ding katekumeno tamo magsadyang tanggap king makaligtas ng danom ning binyag. Mipasik ng anlakang Kristo, ban mirayo laking pamanyamuyot ng Satanas, at isakwil daing karokan at ding sabla ng dapat. Inglaro para karing masakit. Manana sanang ding masakit, amilan yan kaniting laro, panamdaman ding pakalulo ng Kristo, ating magligtas ng lugod, king katawan, kaisipan at kaladwa. Ing banal na laro ning Krisma. Manana sanang ding nilanyan, kaniting mabanglong Krisma, ring anak ang pong matuwa, ang mabinyag at makumpil, ang ponding paring niordinan, panamdaman ding kalamampong regalo, uling banal na Espiritu. Lukluk tamo ko para king pamagsadya karingayon. ng Kristo manatili, magsaya tumulak
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong dawon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. O Diyos, sa maganakang ipa, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo. Balang oras sa daraon mi iting sakripisyo, magaganaping obra ning kaligtasan mi. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabeya ke kayo. Itasyo laring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tuneping karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ingpuryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inyang kasulo nala, king taulingapunan ding alagad na, tinatagne para kapilan man, ing meto nga makakabos sa kapigagan na kan king kamatayana. Dinawon ni kekayng sarili na ang timong korderong malinis at matampang ayin ning ganap akapurian keka. Pabanalan mo laring talasuyo mo king pangasesera kaniti, muring banala misteryo. Banding sablang tao king mabilugayato, miyaslagan la king metong akasalpantayanan, abukluran na at bukluran na la ning metong mong lugod. Ulinita, dururop kami king lamesa niting makapagmulalang sakramento, banking pangataglusan mi yubuning grasya mo, miwangis kami king maligayang askemo, inya sa ating sablang atsubanwa at atsuketi king yatu, misasan metong lang sasamba at daralit bayong sunis keka, at ikami kambering sablang tapok ding anghel, kukulisak ming mipnong tula, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa ating metong lelangan matampanakang pupurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal na Espiritu, pagkalaman mo mong biyaing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal na kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbug na, ing dalised dahon mayam pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita oy pa, ipanigapumi, paluko bampon pabanal mula, king espiritu mo, reting ay nadarala ang pondaraon ni Keka, ban magawalang katawan ang pondaya, ning anak mong Yeso Kristong ginumi, amin nabilin kaya kami, king pamagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa kanitang beging mi pagtaksilan niya, kinuwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri,
piraso na yung tinape, dinwang ni iti karing disipulo ng ana, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kahalis. Pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo ng ana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kahalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang po na langanggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ang gaganakan mi o mapamakalulungid pa ing makaligtas ng pamailasa ang pon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ing pamaytas na banwa, lain makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, daraw niya keka bilang kapasalamatan iting mabye, ang pon banal a sakripisyo. Balikdan ning mipnung pakalulu, ing ayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan ning midawon king biyan na pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mong kabigbisot keka, pagkalam mo sana kingi kaming mipasiknangan, king katawan na pondaya ning anak mo, ing mikapnuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna kamdening Juan a Maria, kapilanman Virhen na induning Diyos. Kambenang San Jose ing esposo na. Kambeda ri Santa Ana at San Joaquin. Kambeding Juan mong apostol at maligayang martir. Kambenang San Fernando at Beato Pedro Sonica, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat kingarapan mo. Oy pa, iti sana ngayining pangasot ni Keka, pasulungan na ing kapayapan ng puan kaligtasan ding sabla, king mabilo gayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng ponlugod. Ing banal a kapulungan mo, akasalukuyang maglakbe keti king yato. Kambening talasuyo mo, Eleo ing papami, Florentino ing arsobispo mi. Pasiano ing arsobispo emerito mi. Ding sablang obispo, pari, diakono, magpari, ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo, at ding sablang taong pepayatbus mo, king anak mo.
O mapamakалulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Kaniting kabanal-banalan na yaldo mong nung kapilan ing Ginoong Yesu Kristo, mi pagtaksilan niya at mi intrigaya king kamatayan para kay kami. Pagkaluban mo la mga tipunan, ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayang unabi, at ding sablang keka, may matula ampon may muna ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan, king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambenampon kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Kambiyaning kapanaligan king Diyos, ang malingap kay katamo king penandit ning pamangailangan, manalangin tamon timo nung makanano nakatamong tirong Jesus. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo.
O Diyos ay paming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayan aning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At kaya ka antimuri. Ipakita mong yani, kini kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kapatad, niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring may yawos king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas may nga mano mo, humayap na ako.
Paganaka po, kay ba't ning tauling panalangin, maganap po impamaglipat ning Santissimo Sacramento, king altar ning repositoryo. Kabang lalabas siya po ing Santissimo, agkatan mila po ring sabla na siklod, detang magsilbi, at nung ali naman manatili tamo pong makatalakad. Kay ba't na po ning pamipatente, mapupusne po ing kapag masusyan. Aduan mi po ring sabla, ing tahimik tamo pong lumwal, king pisamban. Rimpong manatili, ban mga di, papanatilyan tamo po, ing katahimikan. Iwasan tamo pong magletrato o flash photography, ing Paris Media Ministry, magpaskilya pong QR code para king letrato ning altar. Paki-scan niya po. Bukas po, April 3, Biyernes Santo, atinta mo pong Estasyong General, king Cruz ganap alas 4 ning abak. Magumpisaya po king bisitas ning Santiago, painturo king Pisamban. Ing rito ning Biyernes Santo, maganapya pong alas 4 ning gatpanapon, at karas na po ning alas 8 ning bengi, maganapya po ing prosesyon, at ing rito ning pangakutkot ning Ginoo. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo, O Diyos sa ginumi, darawon mi kekain kaming kapuryan at kapanyamban, paulinin kekang kamatayan, sinintang mo ingopayan ing kamatayan, at ngeni mabibye ka ban mamilatan king ipa para kaming makasalanan. Aduan mi kekaing pasulungan mo pasana at patatagan, ingke kaming kasalpantayanan king lingap at lugod, kanita paratining pagnasaning nga kaya bera ka, king maligaya mong kayarian, manggaman king alangangga. Siklod tamo po.
Ba't yung sabitan kayo niya? Ay, layo pala.